Na tuisonga na mbele kana draw ya Mathau ma kikombe cha Wavinya Cup kutwaaisya ni serikali ya kaunti ya Masaku kwisila muvia wa Mathau ni mavaniiwe kutwaaisya walanio wa kusakua undu timu ila isindie mechi kivathukanio ungu wa walanio wa Governor Wavinya Cup syithauka kana draw Kyumwani Kii oni kana na director wa Mathau kaunti ino ya Masaku wala waelesya kana timu ila iminite na Mathau mechi ni siokethetie ni kana niminite na kuongeleka kwa otweka kwa athauki tono livoti tumaniwe Daniel Mwangala Tuna naandiki mama wonu walezekana walanio zwa utwaaisya draw vani utwaaisya Kyumwani Kii kati wa timu syonthe ila ivikite kiwango cha sub county nikienda kusakua undu timu syithauka mechi ila syimbe. Nenda kwa the third edition of Governor Wavinya Cup ne bikie tini ya kelele kana tukia at the tail end ya kuminukilia ila tuminie kuthauka in the sub county level na tuamina sub county level yutuenda thini wa draw ne draw niyo tu ivangikitwe kwikika na wa Wednesday at White House nikana withi ni twanuva the finalists alama kwa kuthauka na draw ikuna wana na nzia ya kutosa a coin kana withi kila team thina cia tumenengani ya team ila ila serious na team ila nzio mbelenge kwa mo other teams captain ni makenu bia through a draw through a tossing a coin kana withi kila mwe ne wa kwata competitor wake tuyoka to next Saturday tutone kuthaukia twimita inter sub counties kana the great super 9 ile kavit all the 9 sub counties kuma buto na kwata mshindi ashindi alama kwa kombe ya the 1 million matuko 13 December. Niwaelezekana vasianiwa na misimu ila ingi ya Governor Wavinya Cup mwaka ni uvioneka amwika mena utwika wa utheli wa ndulio wala waelezekana ni maendeleo wa inengo syo. Generally the third edition ino ya Governor Wavinya Cup ithiwe muvila twasisiane toni on the e-teams 650 game de hata ya the last two editions athauki coaches na team managers on the democracy muvila war in terms of discipline, in terms of consistency, in terms of also owning the game. We really appreciate na on them and the men appreciation nene muno kwa excellence the governor all of them may make kitted na manengetwe muvila na maka provide refreshments ko twikwa twenda kwa sia ano masindie moketa kwa super 9 mejumbani. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kumba kiwanza chama cha Stadium kaunti ni ya Masaku.